Hola, por día, son Pepe. O novo guarda de seguridade? Sí, son eu. Vale, vou che dar as cousas. Un momento. Boa sorte no teu primeiro día de traballo. Vale, gracias. Mira, os vestuarios? Alá ao fondo. Vale, gracias. Que andas a facer? Tranquilo, só estou mirando. Érguete! Érguete! Da miña! Rápido! Ei, rapaces, mirad a quen atopei. O novo, Anda a ver o que facemos. a ver se non escapa. Pois se queres convivir connosco, vas ter que aprender os nosos costumes. Pois leva ao cazar. Veña, ven comigo. Veña, imos cazar, toma. Que faz? Proba con isto. E isto como vai? É un propulsor. Colócase aquí atrás e lánzase. Veña, proba. From the garden, hear the clinging of the chimes, the last tomatoes hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon. The season's fleeting, the
days are blurring into years. Sete esa fariña para o pan? Retreating. Aínda non, e o repolo como vai? Disappears. Non te preocupes, estará listo para o banquete. Another two. Por que non probades con arco? Shh, quita, deixa iso. Este rapaz é un perigo. Xa está aquí o solpor. Haberá que facer lume. Temos aló. Que estás facendo? Lume, Podo probar? sí. Imos facer un banquete esta noite. Apuntas? Bueno, de acordo. Ei, xa é hora do banquete. Imos sentar. Vamos. Teño unha fame. Vou ver como vai a cea. Ei! Aí vou eu. E por qué? Son o xefe. Ti sentas aí. De convidado. Iso debeu ser a cervexa. O qué? O que bebemos. Non sabíamos que se chamaba así. É a carne, estaba moi boa, que era? Era xabaril. Collémolo esta mañá. Veña, xa é tarde, os vos postos.